Uici wa ng'ombe 80 niguo utumite utongoria wa thirikari ya kaunti ya Kiambu na obitha anene a wathani wa matura kaunti-ini ino mekinyie itura-ini riri na kwiranira ugitiri. Kurerikana batoni ya nyanake kuma kaunti iriganitie ya Kajiado maratharikire icagi iria iri muhaka-ini wa Kiambu na kuiya mahiu mao, riu aikari makiuga ciiko cia kuiywo kwa indo ciao ni utororoketie. Maraiya ng'ombe tugithi gwitika ri turakora andu ta 500 matuohetie turacokithio ihenya tugithie kura niguo mwe witu aranyitirwo na aroragirwo hau. Charles Karanja aroragirwo riria araumire gwitika mbu mari hamwe na andu angi a itura, no we araremwo ni kura riria marakiririo hinya ni gikundi kia nyanake, no aruna ake ni marahotire gwithara. Turaire githaka ithie ni tondu oguo no hingira ng'ombe ora gwaku arerirwo hingira ng'ombe na ure. Riu wagagu uria uri kuo ni ugeretio kunyihanyihio ni commissioner wa Kiambu Wilson Wanyanga na governor wa Kiambu James Nyoro, aria maugite makomishina kuma kaunti-ini iria irekuirwo mahiu maiyo mahithagio ni mekunanira njung'wa niguo gucokia mahiu kuri ene na mutaratara wa gucokia thayu wanjiririe. Mkutano wa county commissioners wa Nakuru, wa Kajiado, Kiambu, mimi mwenyewe na Narok. Narok si jirani zetu, lakini tumesikia watu kutoka Narok wanatoka Mosro wanakuja kuiba huku. Tutafanya mkutano ya county security committees hizo 4 next week. Imeenda na haijaenda tu kutafuta ng'ombe, imeenda kujua motive ni nini, imeenda kukaa na wazee wa huko ili watuletee ng'ombe na tujue ni kitu gani inaendelea hapo. Jambo la pili, tumeongea na komanda na tumeongea na IG, hatutatoka hapa kama askari hawatakuwa hapa. Kwa ihinda ria mieri 5 mithiru, ng'ombe 120, mburi na ng'ondu 600 hamwe na ndigiri 60 nicio ciyitwo na nicio ene marahinyiriria icokio. Uici wa mahiu uria ukoretwo ugithie na mbere matura-ini maria mari muhaka-ini wa kaunti ya Kiambu na kaunti ya Kajiado niguo ururumurite wagagu na njatukano gatakate ka nduriri igiri aria tene maratuire maikaranitie na thayu. Handu-ini ha Inooro TV kuma itura-ini ria Karera Ndeia kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.